yahoze ari Minisitiri w'Intebe w'Igihugu cy'u Rwanda ni Dr Edouard Ngirente yavukiye i Mbirima na Mutovu mu kagari ka Mbirima mu murenge wa Coko ho mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Amashuri abanza yayize mu ishuri ribanza rya Rwahi, ayisumbuye ayakomereza muri Groupe Scolaire de la Salle ahahoze ari muri Byumba. Dr Edouard Ngirente yize ubukungu muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba umwe mu babaye abanyeshuri bayo ba mbere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Arangije amasomo yakomeje gukora muri agronomy mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare, aho yanigishaga. Icyo gihe yari n'umukozi wa kaminuza mu mushinga wari ushinzwe ibijyanye no kugenzura izamuka ry'ibiciro ku masoko. Dr Edouard Ngirente afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu ibarurishamibare n'ibijyanye n'imari yakuye muri Université Catholique d'Orvieto yo mu gihugu cy'Ububiligi. Yabaye umuyobozi w'igenamigambi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi imbere yo kugirwa umujyanama mu by'ubukungu muri Minecofin cyangwa se Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Maze iyi nama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 30 Werurwe 2011 muri village Urugwiro iyobowe na Perezida Paul Kagame, imwemerera guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Dr Edouard Ngirente kuva muri 2014 yabaye umujyanama w'umuyobozi mukuru wa banki y'isi i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2016 yabaye umujyanama mukuru mu by'ubukungu mu buyobozi bukuru bwa banki y'isi uhagarariye ibihugu 22 birimo n'igihugu cy'u Rwanda. Ni Dr Edouard Ngirente yahoze ari Minisitiri w'Intebe mu gihugu cy'u Rwanda mbere y'uko akurwaho mu nama y'abaminisitiri akaza gusimbuzwa uwitwa Justin Nsengiyumva. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko isosiyete y'indege y'Abadage yitwa Lufthansa irateganya kugabanya imirimo myinshi y'ubuyobozi muri 2030 ikayisimbuza ikoranabuhanga rigezweho nk'uko amakuru abivuga. Iri tsinda rivuga ko artificial intelligence n'ikoranabuhanga rya digitale bizasimbura imirimo imwe n'imwe mu gihe ivugurura uburyo indege zayo zikora. Kuri uwa mbere, iyi sosiyete y'ubwikorezi y'igihugu cy'Ubudage Lufthansa yemeje amakuru ivuga ko bigamije kugabanya imyanya 4,000 y'ubuyobozi muri 2030. Iyi sosiyete yavuze ko izakoresha ubwenge buhangano artificial intelligence gukoresha uburyo bwa digital ndetse no kuzigama neza. Iri tangazo rije nyuma y'iminsi mike indi sosiyete ikomeye cyane mu Budage y'igihangange mu nganda Bosch ivuze ko izagabanya imirimo mu 2013 hazakoreshwa artificial intelligence. Sosiyete yagize iti itsinda rya Lufthansa ririmo gusuzuma ibikorwa bitazaba bikiri ngombwa mu gihe kiri imbere nk'uko yabivuze. Rikomeza rigira riti by'umwihariko impinduka zikomeye zazanywe no gukoresha ikoranabuhanga no gukoresha ubwenge bw'ubuhangano bizatuma habaho imikorere myiza mu bice byinshi cyane no mu nzira nyinshi. Usibye kugira sosiyete bwite Lufthansa Airlines, Lufthansa Group kandi ifite imigabane mu zindi sosiyete z'indege nyinshi zirimo Australia, Brussels na Discover Airlines, utibagiwe Eurowings ndetse na ITA Airways na International Airline nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Akaba rero bavuga yuko bagiye kugabanya imirimo mu buryo bukomeye cyane, hanyuma iyi mirimo rero bakoraga ikazajya rero ikorwa binyuze muri mu buryo bwa artificial intelligence nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Mu yandi makuru rero reka mbabwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano ikomeje hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse n'abandi batandukanye bakomeje kurwana ku ruhande rwa leta. Imirwano ikaba rero yaramaze kurenga ikagera muri Uvira, muri Warikare, aho hose bakaba rero mu by'ukuri imirwano ikomeza. Ariko kandi mu gihe imirwano iba biravugwa yuko ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 bikomeje i Doha muri Qatar nk'umuhuza mukuru, aho rero bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo imirwano ihagarare. Akotsa ko hagati aho ngaho ariko nanone ibiganiro byarabaye hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse amasezerano yamaze gushyirwaho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo bimwe mu by'ingenzi byakubiyemo bitabyatangira gushyirwa mu bikorwa no gusenya umutwe wa FDLR. Nyuma yo gusenya umutwe bivugwa ko ari bwo u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakomeje kugenda bigarukaho mu bihe bitandukanye.
reka mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibi byiza, hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru mu masaha ari imbere. Mukomeze munogerwe na gahunda tubagezaho, ari nako mukomeza gukanda like ndetse munakora subscribe, muri banditse ijambo subscribe cyangwa se sabone mu gifaransa, mukande kuzongera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu, ibiganiro byacu bijye bita bibageraho ako kanya. Mukomeze mugire rero ibihe byiza.